Peane rambirambi zangu kwenye familia ya Mheshimiwa Mathenge na njuge soso yo akomete aha nita soso wakwa ni undu nethiete kumwona thibitari twina seneta Kamau wa Murango na tukarangia maundu maingi na soso wa Mathenge oguo mwaigua arari mundu wa discipline na nikio murona Mathenge arereto wega ti mutongoria wa kwaria na miena yeri akanua ni undu ni turona bururi witu urathuka ni undu atongoria aria twathurire they speak from both sides of the mouth ati mwena uyu kiuga ma uyu ungi ni urahenania na nikio tukinyete haha tukinyete na nikio ronirio na mwamatu makuria bunge matikahagure Rigathi wa Gachagua marathire kumuhagura na soso wa Mathenge arari na githungu kingi muno ona nanjiraga no anjinde githungu na Mathenge ndirarigo kai githungu wakiagire guthoma muno niki ni undu giakutigo kingi muno no korwo nitocindite Kamau wa Murango ndamuthima na nie njuge andu aitu ndimwendete kumwenda muno na ngoro yakwa yothe na nie muona ngirumirira uria murenda ni undu na inyu kura cianyu mwaheire na wendo munene kwena kanyamu gako mwarumite nie mwathurire o hindi ria ndauma thukuru Kenya School of Law ndatwika admitted ta wakiri ona karatu ndari na PM kanegenaga muno ngitengera kuu magoti-ini gwetha kang'otore koguo ndiari na kanyamu na mugithura ni undu mutiwe ndimwire umuthi baba wakwa akoretwo ahurukite 2 weeks tugithie githurano na andu aria ndakorire na ndiamoi ni undu ndacaritie andu ndoi angi mena maritwa manene ndacaririe Mheshimiwa Mathenge na Seneta Kamau wa Murango ngimera nie ndire na mbeca ndingimuhe ndire na ritwa ni undu nie ndikiumite family twanyitagirira kamavuri mami akiruga ni undu ni kwauraga riko no ngimera nie nindirenda gutungatira andu makirinya county na nindiraigua nindirenda gukoro mutongoria na Mheshimiwa Mathenge na Seneta Kamau wa Murango na nikio muonaga handu hothe mwamona mutinjagaga makinyita guoko makinyitirira ni moe Mathenge uyu guku Gicugu kura maugaga ni ya Gaceri guku Barague ya Murango na ya Mathenge hingo ciothe agika basari ciake icio heanire cia muthia Gaceri ari hau Gaceri gutire kindu arutaga nie Kamau wa Murango ugaga thakame yakwa tinjiganu ya kuruto koguo thire ni Seneta Kamau wa Murango ari haga koguo muthe njukite ta murata wa family no na ni undu wa gitio kiorata uria tukoretwo naguo na Mheshimiwa Mathenge na Seneta Kamau wa Murango uria ndingi mwena family giki ni kionereria kioria twagireiro gutura miturire itu soso wa Mathenge na soso wanyu ni undu akire na tucukuru twingi muthome na mitugo iria arendaga no uria arendaga guikaro ta family uria tarendaga mutigane naguo niona thaici ona korwo baba ni ahurukire hingo ciothe ngitwaitwo ni ndiciragia baba wakwa ngienda njike atia ni undu uria ureretwo ungigaruka uria ureretwo mayanga igote hindo gathie kundu kuraihu na nikio rona Nairobi ona hindi andu maretagiro kanyamu makaruma baba ni anjirite ni uru muno gukoroka anjiraga kindu kioru ta thumu ni gukoroka ni undu mundu mukoroku no endie nginya mwana wake na nikio rona atongoria aria twathurie mundu akaheo Judas aheiro mbeca cigana thate mundu akaheo thate akendia Rigathi wa Gachagua ati andu aria marari mambere na nikio ndiraturiro yani wale watu ambao walikuwa wa kwanza kumdunga kisu Rigathi Gachagua walikuwa viongozi ambao tumechagua hapa Mount Kenya region yani wale watu wengine wanaketi pale bunge na waangalia wanasema hawa watu ni wajinga sana hawa watu yani kweli wataenda wamtoe mtu wao ati daisi magatuma tunyararo na inyuĩ mwamerete manyitire Rigathi wa Gachagua rekuwi ndimwire ndurire iria ingi kuria ni ndirikoragwo mbunge nao hindi ria mareriro ta Azimio moke maikie kura ya no othe maraikirie yes
Azimio, ODM, othe maraikirie kura ya yes ya kuingata Rigathi wa Gachagua. Andu makalonzo mero ni Kalonzo. Maikie kura ya no kunyitira Rigathi wa Gachagua. Maraikirie kura ya no. Twerute andu aitu, twerute nyumba guthikagiriria mutongoria uria haria iguru. Kwina maundu Rigathi wa Gachagua onete, mutonete. Kwina maundu nyonete Nairobi yo, no uria turatengeragio. Tukitago ni DCI. Kwina maundu nyonete mutonete. Hindi ria tugoka tumwire mundu uyu tiganai nake. Ngania ni akumutwara irima-ini. Hindi ria Rigathi wa Gachagua goka mwire, reku tugere njireno mukamuthikiriria. Na andu aciange matire mona thina. Ni murona kwina mundu wira wake, his entire profession ni gukoro wenda sindaga ithurano, no thirikari ciothe iria ciothe ongeciria na iria nie ndengeririkana kuma ndaciariro akoretwo cio akoretwo thirikari ni thiini. He does not contribute in any government in terms of bringing votes. He does not campaign for any government. He campaigns for himself. But in every government, he is a professor, opportunist. In every government, noka maundu magathuka na thirikari-ini. Ati inyue mukirire tene maugaga tugokira tene mutungatiri garwimbo nani ndemuinithiu mwakona kuria TikTok tugokira tene mukirire tene mugithura thirikari ino na ati no maturute thirikari ni marehe andu matana mathura. No nie ndiramera atiriri, angikorwo inyue ni mwanyitiriire mwana atari wanyue uyu wanyu ni mukure mukunyitirira. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga County, wabunge walienda pale National Assembly wakafanya vile walifanya, Senate wakafanya vile walifanya. Mimi nataka niwaambie ya kwamba yule deputy president ambaye alichaguliwa na Wanjiku anaitwa Rigathi, na mimi nataka niwaambie watu wa Kirinyaga hawanunuangi uoga. Sisi tukianza safari tunafika hadi tamati, na sisi hatubanduki, na sisi hakuna mahali tutaenda. Na hata wakifanya hiyo yote hawawezi kumuondoa kwenye roho zetu. Na niye ndirenda kumuthaitha niondu ndiraiguire makiuga ati muriganagiro ta thungura. Ni muthungura marauga ati Wanjiku ariganagiro ta thungura. Ndiramera ni nyuma magakora 2027 okoro ungiona tu namenya kwena soso wakwa ha ekugaga haleluya ndona mwatheka muno nginya mutungatiri ndona ekugaga ha haleluya. Na ni soso wakwa kaguo mutineka wega kumuthekerera na ni mutumia tukenia. Ungiona ni ukuriganiro wiririkanagie kiroko wokira, wiririkanagie thaa 7 ukiria ranji, no tanakoma wiririkanagie tutikane kore haha ringi taruriri. Na mimi naomba His Excellency Rigathi Gachagua na kuomba kwa heshima, mimi najua ya kwamba wamekukandamiza, mimi najua ya kwamba umeumia, mimi najua ya kwamba sasa hivi ungetaka labda kuenda kidogo upumzike. Tunakuomba jamani, wewe ndiye baba yetu hapa Mlima Kenya, usiende kupumzika. Panga hawa watu wa Mlima Kenya, tupange kama watoto wako, tusije wakati mwingine tukajikuta kwenye shida kama hii. Tutikana korwo ati ni ithuĩ tũrĩthekagĩrĩrwo nĩ andũ. Ithuĩ twaheanire more than 47% ya kura iria ciaikirio guthura president na thirikari ya Kenya Kwanza. Rũciũ rũngĩ tũtikanathio hiki tutari na ngari itu. Na ngari ukienda kuruguria guku Kirinyaga no ukikurugureria kuo ni undu guku andu aya makoragwo mwaki. Na ndaigua nginya Sivo ndanoneka. No ngwiciria Sivo ari o guku. No niguo aramenya ngioneka haha kawira ni gathie. Na Sivo itu ni tumendete muno. Na mutungatiri umenyona kihunjio kiu riu murahunjia. Ndiraiguire mareriro. O Sunday makarokaga. Magaikara haria thutha kanitha-ini. Makandika karivoti mutungatiri ng'ania augire ona magatuma kuria. No ndiramera atiriri, ona mukiandika karivoti ona kihunjio muthikiririe muhonoke getha tugathie matu-ini ithuothe maundu maguku mathira. Na nie ni njui ni tuguthie na mbere kurugama na Rigathi wa Gachagua
nituguthii na mbere kumunyitirira, nituguthii na mbere kuhoera bururi uyu witu twendete. Na mimi nakuomba naibu wa rais, wale watu wote wetu, hata wale ambao walikuwa kwa vyama tofauti, hata yule my senior Martha Karua, rafiki yangu sana na mama ambaye mimi naheshimu sana kama kiongozi, manake ni kiongozi ambaye akichukua msimamo anafika hatima nayo. Mimi naomba watafute hao viongozi, kina Kalonzo Musyoka, kina Natembea, kina Matiang'i, mahali ambapo walienda, na watu wengi tukue na marafiki. Manake hata sisi lazima tujipange. Kana nete ando itu. Noanga tu wetara kuvango renge. Nonginya tuivange na nonginya tuhakikishe ati nitwavanga rucio rwa kirima na rucio rwa ciana citu. Na sasa mimi sitazungumza zaidi ya hapo. Nataka niwashukuru, nataka niwaambie kwamba tunawapenda sana, na mungiona Rigathi wa Gachagua hingo ciothe kwina kaundu kundu kuria mbageria uka ni Kirinyaga, mwiyurie niki ni undu ni amwendete muno makiria ati ona ndare Nyeri umuthi kuria ni mucii aciareirwo na akarererwo eguku Kirinyaga county. Ngirekereria kwina karwimbo ndirenda munyinithie, kwina marua Paulo andikie na ngwenda tuine tu kivungo gya chorus. Paulo andikire tuige thayo na tutikana kororengi ati ni ithue turaruta kahiu ga gutheca mundu uri ungi. Ngai wa moyo amurathime na mwike wega. Riu ndirenda kumwitira our incoming governor Senator Kamau Murango.